Haino drugs Baniya Khlainairokni Kwtal Chaitokmungno Supuruwi Rwkha Assam Police Kolkata ni Simi Tripura Phaising Phainai WB25N-4370 Marini truck Malkhungo Thok Bisingo Dajak Manjakha 3,430 bottle Phekjaknai Eskuf Patimungo Khorang Borokno arrest Khlaikha Choraibari watch post drugs Baniya Khlainairok je sofana Kwtal system na hari drugs bazar Khlainani bagai Chaitokmungno harthung fiaba Assam Police rongni mokolo yogoi mania abani bagini Tripura Police romya fano Assam Police ni yago Manjakha Kabangma kotor beremni truck supply Khlainairok Manjakha karor rangni Phekjaknai Manikhunirok abaikino shukangni jotor record no sobai Haino drugs Baniya Khlainairokni Kwtal Chaitokmungno Supuruwi Rwkha Assam Police Kolkata ni Simi Tripura Phaising Phainai WB25N-4370 Marini truck Malkhungo Thok Bisingo Dajak Manjakha 3,430 bottle Phekjaknai Eskuf Thok no nugui ke borongoi manani kokya Bisingo Thok Phekjaknai manushi hanai fiaba Choraibari watch post ni expert police osamarokni mokolno duwa ruwai manliya drugs Baniya Khlainairok nai di shil Khlaijak Thok ni Bisingo Phekjaknai Eskuf manjangmani mangfli Khoroknwi Kolkata 24 Borokno steo konga thana amsayo manjangmani Eskuf ni hadidor 3 crore ni shaka Assam Police Bureau Report, Chini Khorang.